U svetu estrade, gdje raskidi pune novinske stupce brže od hit pesama, jedna vest je upravo prostrujala Balkanom kao udar groma. Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, odlučio je da stavi tačku na momački život i kruniše ljubav koja je preživjela sve, od javnih osuda do bolnih raskida. Dok su mnogi mislili da je on večiti neženja, jedna fotografija raskošnog prstena na društvenim mrežama srušila je internet. Aleksandra je rekla sudbonosno DA, ali detalji ove veritbe kriju mnogo dublju priču nego što se na prvi pogled čini. Pre nego što otkrijemo šta je to Vuk uradio drugačije nego sa svojim bivšim devojkama, kliknite na subscribe i uključite obavještenja, jer ovdje dobijate ekskluzive koje drugi ne smeju da objave. Nakon brojnih turbulencija koje su pratile ovaj par, malo ko je verovao u srećan kraj. Vuk Mob je priznao da nije bilo lako, ali da su ga upravo izazovi i mračni momenti u vezi uverili da je Aleksandra ona prava. Kupio sam joj prsten, nije na sleđe, prosto sam osjetio da je to. Izjavio je reper, stavljajući svima do znanja da želi zajedničku budućnost i u dobru i u zlu. Aleksandra nije krila uzbuđenje, ali je njena poruka uz fotografiju prstena od žutog zlata podigla najviše prašine. Rekla sam da čovjeku koji zna da telefon uvijek stoji okrenut ekranom nagore. Napisala je ona, suptilno pecajući sve one koji su sumnjali u njihovo poverenje. Ali najšokantniji deo ove ljubavne sage tek dolazi, ostanite sa nama jer podsjećamo na marketing trik koji je Vuk koristio neposredno pre veritbe. Dok se čestitke nižu, javnost ne može, a da se ne seti Vukove veze sa ženom od sultana, Tijanom M. Njihova romansa koja je trajala svega 2 mjeseca, od samog početka je bila pod lupom javnosti kao potencijalni marketinški trik. I dok su mnogi verovali da će Tijana biti ta koja će Vuka odvesti pred oltar, raskid je bio ekspresan kao i njihov početak. Tijana je čak i nakon raskida ostavljala prostor za spekulacije, nazivajući njihovu situaciju komplikovanom, ali Vukova veritba sa Aleksandrom stavila je tačku na sve teorije. Izgleda da je prsten na Aleksandrinoj ruci konačni dokaz da je reper završio sa igricama i prijateljstvima koja možda i nisu samo prijateljstva. Šta vi mislite? Da li će Vuk Mob ovaj put zaista stati na ludi kamen ili nas čeka još jedan estradni preokret? Da li je Aleksandrina poruka o ekranu nagore bila upućena njegovim bivšim devojkama? Pišite nam u komentarima i ne zaboravite da nas zapratite za još vrelih vesti sa estrade.